Nina bengqongqo emkhonto iyayibanga ililo, iyayibanga inyembezi. Kuyanibingelela bakwethu kuzo zonke indawo lapho nikhona, nibingelelwa ngumntungwa, intungwa lasenhla kwasokhumalo kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abenkosi, bonke abengonyama, bonke abezulu eliphezulu basaphila. Cha, thina kwaKhumalo sisaphila bakwethu, sisaphila nina beqhawe. Ngiphethe-ke namhlanje-ke imbiza. Imbiza-ke yabantu-ke besifazana, imbiza-ke eyelapha-ke umhluma, imbiza-ke egeza-ke igazi kubantu-ke besifazana, imbiza-ke egeza-ke isibeletho, iyasihlanza-ke isibeletho nina beqhawe, imbiza-ke encela-ke wonke-ke amanzi-ke amabi-ke esibelethweni-ke anephunga-ke elingelihle esibelethweni kanye-ke nasesithweni-ke sangasese-ke kodade nina beqhawe iyawancela-ke iwakhiphe-ke le mbiza. Imbiza-ke ephuzwayo lena-ke, ungachatha-ke ngayo-ke uma uthanda, kodwa-ke imbiza-ke ephuzwayo. Kulesithombe-ke lesithombe-ke sale video, le mpande lezi engiyifake lapho-ke ugobo, umuthi-ke kuthiwa-ke ugobo, umuthi vele wabesifazana-ke, umuthi-ke onqamula-ke inhlungu-ke kubantu besifazane mangabe-ke besefindweni. Umuthi-ke onqamula-ke ukopha uma ngabe-ke umuntu wesifazane bekade-ke beletha maqede-ke ukopha kwangabe-ke kusanqamuka. Ugobho-ke vele umsebenzi walo-ke ukunqamula-ke umopho kubantu-ke besifazana, ukugeza-ke negazi kubantu-ke besifazana. Umuthi-ke vele osetshenziswa kakhulu-ke ngabantu-ke besifazana-ke. Le mbiza-ke lena-ke uthatha-ke ugobho, zona leziya impande-ke lezi ey'sey'thombeni niyazibona-ke bakwethu-ke ugobho-ke loluya, bese-ke uhlanganisa-ke nomhlakaza, bese ufaka-ke unsukumbili, bese-ke ufaka-ke uhlule, bese-ke ugcina-ke ngogodide, bese-ke uyayipheka for 2 hours bakwethu, amahora-ke amabili, bese-ke uyayiphuza njengembiza-ke ephuzwayo nina beqhawe. Ungachatha-ke uma-ke uthanda-ke leyo mbiza-ke iyoncela konke-ke okungekuhle-ke emzimbeni-ke womuntu-ke wesifazana-ke, iyoncela-ke wonke-ke amanzi-ke amabi-ke esinyeni, esibelethweni-ke, amanzi-ke anephunga-ke elingemnandi, iyoncela-ke wonke-ke amanzi-ke esithweni-ke sangasese-ke sikadade, amanzi-ke anephunga-ke elingelihle, iyowancela-ke wonke. Uma ngabe-ke umuntu wesifazane-ke ubekade engasangeni inhlobo-ke efindweni-ke uyoqala-ke angene-ke efindweni-ke. Imbiza-ke lena yokuhlanza-ke igazi, ihlanza-ke isibeletho, isusa nje konke okungafanele ukuthi kube khona-ke emzimbeni-ke womuntu-ke wesifazana nina beqhawe. Ugobho, umhlakaza, unsukumbili, uhlule kanye-ke nogodide nina beqhawe, nina besilo. Ake ngimeke lapho bakwethu-ke baphile-ke abembube, baphile abezulu eliphezulu.